Oh yes, mwithuki sendi wathi ni wake Isaac en mutwana wathi yeto wandoa wamina kuiwa wathi suma na patena nzika na patena chenga yeto alika ndini wa kilungu cha Mbusi sia Thayu mitamboni ni namo Reverend Dr. Kalama Pastor Grace Kalama na kwa Thayu-Meshack Kaleli otherwise ni notanu kumuona ingi mothi mendi niona maitisa wathi mo nyono mondi kikombe chenu vile nikiende na kuswa na kuitikanga vile onachakwa nicho uswa nikiende na kuswa na kuitikanga ni karibu mitamboni sia kamemeka ambayo asante Father Reverend na Pastor metoke hii nitungianga imo bya nondo nonzo weta kuma twatani sia kiokone cha wa kwambilelia ndimo tungia mubya nondo waundu kifito chake na wiki kuwaga wethitwe nienda umutungia nge mubya nondo wa ona umundi muthanane wa umundi twetho twatha itha kuya mu mando na ndimo tungia mubya nondo wa ututethia tiasia ni karibu ukanikana kano kwatilile ni kana tuambie tuende tuminukilie pamwe na nga ino kutwathima isu nenda tosiagwa na inde Pastor hasanda nundu wa mwanya usu mwithukisia niendewa ni kukethia ndaiani ya Yesu ndiye kwatia kana utuyenesa na indi otondu kindu akowasia ni tutuyenesa tusubitwe ni ngai tunaitumisi onthe cia kumuthaitha ngoya kwa ni mwendete mwiai na kithaitho giasia ngai ni wailite mavinda onthe thukisia kanga kuyeni mutangiye Yesu no tangite ngoya kwa na ngoya kwa yena itumisia kumuthaitha ngai nitumwendete na ngosi tu cionthe ngai na mwathime tukwatia nina kibendele kikubikia mumino kilio ni mubya muno meja muteti mbea ni mukethie muno sana kwa wende tilika bonikana tukwate mboya mwe yethe waitu na ngai waitu ni tukuthaitha na ukunene bya na ukutungia mubya nundu wa Mbusi sia Thayu nundu siethitwe Mbusi sia manzi methayu kuondu wa misi yaitu kuondu wa mwele na mwikalile wa kila muthenya tikutungia mubya nundu tonete ukingithia andu maku na usi wa Thayu misi ikethi wa Thayu siana ikethi wa na Thayu atumia makethwa na Thayu na amwaitu twakuboyo na alame kwivania nimethiwe twina bandu be patronya kueleka na inge makatani ya undu na makethwa novocio twaboya yutu wambililie na itu wendanie na itu na kutone ya useo kubikia twamina tese ukutungia mubya wendo waku na bina waku wendanie pamwe na itu sietwani ya muvocio wa itu Yesu ni twaboya amen tena kwa kwambia kwa ubudhu nikatuke kukwatanisha bala tukwambia muthenya wo mundi kwa ubudhu bala tuna kana kila kitu na nene wa chuma muthelu Reverend tuna nene chao Father we muka we kaneza watu kulio yetu na nene chao tasiumwa ileyu umutheni wotwekia mumwiso kana tekia katono yulu topic ila tethitwe tuinena topic yeta wakutia ethena nyinya na teka kuolania undu wa kutia ni mwau teka asia kutia kwa kizungu ndio mean to abandon parents kana kumaeka na kuekana namo na kuweka uswani obo wamo na kuekala mundu ena muka na mayulo kana ni masiaiwe na tukasia kana ila tuasia kutia ithe na nyinya tuyumanisha ithe na nyinya tuyumanisha ukosu tuyumanisha alama sianewe tuyumanisha cousins tuyumanisha andu menyu na mauko wenyu ila tuasia ithe na nyinya kene kibathukanyo kila chuka itina wa mwana ke kwivania itina wa mwitu kwivagwa na mayuka ni kana mambililie musi wo yuko ikwambililia musi ni kukwita wakutia kwambililia musi we munini silikali no kwambililia silikali no nini ya mwana ke na mwitu matwana lama mekalapa yote nikana indi juma seuvye silikali yo withi ebe mutumia uloko kwa wabo pe mukaulani wafaisi wake na mebu maseubetie makaseubya katiba ko makaseubya mawalani omo makamanyondo malite kwikalata kwa nikana wese kwithio na maundu meni mwikuna omwate ratiba yenu ya kwenyu ekaya kwa nau ekaya kwa nau ekaya ya kwa mau okay you ni nandie musio mwe
naweza kwithia ng'amituki ni kibeti kinatwiwe mituki na yutaenda ni kana tumanya undu matwi na kwatuka na tako makuoni na munyanawa nundu mwanake ulo mutwaite ni munyana waitu na ilata amukie kwacha newe mwanake kana mwana o ila utwana mituki amukate umazia eniama itu na twabikataoni ila yibakube ni endondwae panate kekondu munandi ndenda weta na kibeti cha muyai ndinondu muemewa paikindu kenzia na teimina unyweje umae not uma eve wa mwanake oka azia enda ng'ombe ibingwewe na ena mukama hivi kuivya ng'ombe mena mukamwana na masia iye na masia iye wepa imundu ungi uthiwethia na yu mwanake eve tata ndiye ona mibango la ni bangite na yu konguo na umibango esu lilikana na yakwa ewe ekaini mutabie pamuilie ni kwa mundu na ninye nadhimwa na baba inzambe ngiza ile kwasya benzamba ekanye na kudho jobo ingombe hivi ngwa kabuti ka au nya kabuti kapuwe na yile mose na yumo bango eno manaenda kweka yu na yu mwaito na ketio wethu kezi asio na itonyo siaka ona musio weitonyo mbinge na musio zone tailo boy wangwa kiko kila ke musio na baiba ndo muendete na baiba ndo kibeti juke oi kima na 89 ndio kiasia tuna no yekwo tunyewo tukuwonde yu musio yo ukadi ba ukwele awane ethe wandu basima yundu makeka na yeye awane mwaitwa isengesi yaongelele mabuti na ke mwana ke wili aiye lipabikie mwana genda kumbanya muzee azioge maenda ni emwe na yu atu yai yuti omwewo ndo kwathi ni mwende neza mboya undu ni umabana na umabandika abasioka ingi yumoka mwana ke woku nena undu wega mabukwao undu ni thama musieni u nundu atu ya muikone tayo yambe kuma kibeti kina atwa pethitwa na mathina mana una mwaito mayasia ni manaibie ngazia ni mananoie na sinu mingi na molwa kana ni mailo tunengo thei tukaka serikali yaitu roll yo tio bau roll ya musiai kothi kuiva kana kuivya muka mwana ngasia tithia wathi miau nondo bau nengwa na referend no tukeo bulanya nondo tasi mai perform ndio tilayo mona atamayuthoa ndungata kana muthukumi wako kwa mathukumia yo bau twailete kubathukania ata sindu yusile you kuiva ni right la mwana ke kuibewa mwana ndo asia iye otondo kisomo na ndo aiye ndo leo twa skulu nondo mwewe anza reference musia ini waile total Kalama ayedia siana siake leu bai Kalama welo tana ai mawia kwa chaka mawia chei agezomea nina mawia chei na ngamawia lunch na ngamawia sapa liko tondo keuke Kalama mabo yangwa ngasia kumandia muka waku muka mwana waku muka pai Kalama musia waile totala ni mwana wake otondo wa mweye otondo wa musomedhisie otondo wa mwikie kuthikwa kwa muka na itwa ng'ombe na ibo ya ibetinduane yututikiru jotinda sasyo yasia kakaka ndweye ambu yangwani nina mwebe yangasia ni right yake ndo wachumwa mutheri nitunonie omwe ayenda muka mwana omwe atiye wea enoke akamuwea siembui yusi niwo muka wa mwana wa mundu waire nekwika kutia we athukuma
muandika tatia efithi wa azini matengiwe ni matetha uwe ni aandikie muthukumi lakini bado maikwiwe ni mekwenda muka wa mwana atiyewea akeka levu akamuwe asuna sei mausuitwe ni kunu ba musi wo na kumina musi wa mwana wo na ni aoi ma musi wa mwana wo nundu muka mwana yu euma wiyani euke kwikata musikula kwe akathaasi mbui na nigwa dine nani bitingasi ati ona muume waku ula ukutwaite niwe wailete kumuwia uya muume waku na ke mwana u awewe ni muka ethi wandu na akua ethi wandu muwau ethi wandu nondo likaiko uwe muume waku mwete ndo ailete asya we mutia muka mwana u kanoka teta yasya muka mwana wandana ndu ya mutumia akamba mazia mundu no kimaneisye nginda na mawa abula nyesibu weza hivi aju inginda ni wakimanisia na mawala meuke ya nduba dhukania na chato longana lumesi mingi ni tolonga ni tuwe ni kule liu atokulia father na nienda utabia musiai ila watu longania siana siaku Biblia ya asia imu ikadhatie siana sienyu nika na ikakwe ngoni mguni yako losai na hizo yasia na kolo dhina siya musi wake ibukuni yangu akatiwa akwatite kisebe pia si madhina sesiano kethia kesa kuthama kaka kwako kakewa kako lile musi usu ona kaina wemea maandiko ange asima maika idhati siana sio ya kolosai itatu ona ebesu kilungu chicha dhandatu kiwela siana mewela mamuseyendini wa mwi pa ya muminu kile bata soma wa pa siana nenyu aidhe mwikadhati siana senyu ikakwengo kwi siana siye kalile ilobi nundu ni siya kuyengo inge zile hainuka nundu si kawane musiai undu musiai uteta ambite undu wasia ndaile kwewangania aili taoni na muka wake indi kimweno kidi kiwewe indi kana kidakicha na ninonie kisa kingi cha muthemba usu mwana watwana lakini mwitu ainengano athinwa muno na sheimake umwitu na abiki kuba ya muno sana athinwa ni alama musiaite na alama eta uswe na umandi mamuthinia mwitu uswila wakwatie wanengeleanile na amananu mathina la on the west la ni wakabula amino amatavisi amya amea kuthinia kula mwanthinia mutheno nomwe ndikakina musio wenu wingi father wandilikania te ndiye cha thini cha wasa wakwa na tabika tilatitie muka wai muthana akatano ndikolo te kalambi choeni atikana tinengwa mwitu na tulileje aiwa mwitu nyinyao kila ayuko avyakoma na asia patengiliana na miongo nana nebinda jumbesa isusi ya nyingi patengiliana na miongo nana we atabwesiana no kuamuka na weza kwithia mwanake asangiwe miongo monza na mwetu umusie yusu na aithe na andu mamusie na mikonyo mamusangi yengili 43 ndikola tuone katatu loke labu kipinduni tuendete nenyu mwenda alusi na tema kwa zamani na ila mwanake watatie baema o kila asiati imakwa ni pole nundu wa umwete musio na nundu mbesa izu ilioneka tukite yukila tenuke ukila iyu tenuke na mwana keta asemba ni ata akwatia anango kalebu ile athanyukite lebu ile asembete niyo kola na toka wathanda tu alusini kila kibeti cho kila chasia mwanenga Yesu ataiwe mutwano no ngai na chambia unena ndeto sia kukathia ngai na ote thini kwa yu chete takoma kiyisubwa chesa asiende maandikane nacho makaete
Awazaidi akaseke obaul na makoti obyo na kayunga ma standi musieni wako. Reverend nusi kuibeti inena ukethia amume mabindisye. Naju? Na mainena. Naju? Kangu tabie father. Mami na utwanu mwetu usu eye mume ate. Mbesa ila si atia la titu wako. Tite kathelele makuweni kula ithe kaile kawandi. Na madha na meyo ya halusi la maina yo ni usu. Madhi ukombo wapandu makuweni. Nunu matuana abutu ini. Nunu matuani totu ini. Keona nyinya nethe na medho. Na madha completely. Na ini wezio matethia. Na musiusu atiwa. Ona mwetu ndalika naka ne bandu wasiiwe. Nundu wa uthina. Pandu ba uleja mwetu akake kwake. Mamwikia vikwaso. Ena unena na asiiwe nane ite asia nundu mwana mundu akatie thena nyinya. Lazima tukubali kuachwa. Na ti lazima nudho sia mbuisoko. Ilati asia kutia. Ekango tabia mwaitu nuto na uthinia mwana. Ukeza kwithi onanda Kaleli kana kane bandu wasiiwe. Ukethia mume wake ndaka unenga ndaya whatsoever. Nundu wakwenda sindu sia iki akanywa. Ayukine we acha bate sota isanduku yimwe. Sanduku ni baitoneka. Sanduku na mwana kila greater nicho. Tuikulea ngasia indi tuilea kuthinania. Tuasia kuthinia nundu yongasia niko na mwana ke aithi kutwana no walete kumanya bya mwana wasia iwe waiwe na kunenga nengasia twetha atu itume wanenga hii o appreciate musia yo lakini ti condition lakini ti musia aende akakoma kana musia yakauma ala kathi kana musia yakanena akaza bara na etwa kinandi nena na ndwithi andu mathina nicio na ndwici vindayu mutwano unetagwa wathanthatu wiyo wakatano wiyo mutwano ya muka wathanthatu withio wathanthatu wiwieto wanoiye mwathinie mupatiwe ni stress nundu wa uthino ku ni kithuku muno no mbaka cia imaelewe kana ciana ndwetho ana ciana uthinie ndwetho ana ciana utumeikwa ngo ni wailo inenga mwana ona ebinda ya kutwana ukanenga siana mwana itwane siena mulo yue kutindo thingezi wenda mbando itano sia mutu wanga nui na nganwe no kutwa wachoni itina wanda teka mbuthui na siana igwa ngo ne kwetia nganone bula ya mwaitu na kazia kaingi ukwetia enu sio mwana ke akeyumbani lakini baibi ka bandu keza kwethia maina sio yu abini asia no kameika komesia kile chai wewe teve kana chao na waitevya na chao kilata ile kusisia ne madhayo mandu ameambia musimweu maika kwengo tunasomie ndeto cia Ngai na ningelekanyo nsio ya muthukumi wa Balaamu unaendete kumanthia mwana wa bwana wake muka na ndeto ya Ngai ya mwambililio 24 niwe tunasomie kwambia musuo wa 5 weneno bowa maja anenga nesiendo na by any conditions na ba yethio musuo wa 5 na muonza maya mamulecha mlabeka mwitu inyawo ati ilame ndiye kuemanga nake maza meka 10 maza meka le nake 10 mamuye na majeka muthuku miula watumitwa aisie itai mwetu atutabye na ila mwetu wakuliwe nuthi na mundu aisie ene nguthi na musuo 5 maekala beka mwitu inyawo athi kuntu nene twati ati asiai ekaisiana ithi make musiwo pate conditions pate mekululia pate mekwi nondo isamuisi ande idala na mwana mwetu mukamba ni wese mwetu ndadela
Onaweza wakaebiwa mali ni sukuwe. Aibiwa akesa kuibiwa ni amwitu yake ni amwisukuwe makesa kuiba mali yake. Kwa ukutinda waiti patanenga nitwe ke pandu ba kwasyo toileta usapoti siana ithi tuane shikalenesa nanga ya madhima naende ya no madhima mukaende ya na kuisania kila kingi ni atsei mwetu ni watwa iwe na no matinda aopo ni momezi au ndo kweka mume na musiwo no ulecha mwetu yake kala kwake akaka na kiliko chake mwaitu waendie kula mwetu akuwa atwa iwe niki nitunaneni ya keu mwithukesia wachimwa mubitukuto anena asiai undu matweke yasiana moyo mwana ni watwa iwe na kuwithi kwikalabo me musini wa ilobi kana me tauni na bandu mekala kasubani kalumu umwe na kebau andu ni ma siana ni siai wanundu si kwikala pala me kwanika ngwa sianthini mayubona undu mekwika maundu mo undu mutumia walete okowa kwake abikondo walete kumya ngwa labda akonye siondake watu ataulo ndeibo toecha nundu maitwe bau mambulo meba masista meba ona andi kuyandi matwe kiyethi no kethia andi aendi ya kwikala bau ona etha no iwa nai ona zuzu awa yo bungu na anaweza akabeza andi ni woka mwaitu ni wokie na onde mekalile bu mwaimuima yindu ethi andu ni mai aye ni omakule mwezi okendi aye maji wakika bayo muto ba obangu akitanda cho na ongea ikoma kibelani na nyumweba nena ata bauba siani nyumo kare na ata mweba komonena of course bauko be privacy na ila mwakoma mwethingita twa mugwiga na ila mwakoma mwalela na ila mukathi ya mubila mwekathi ya sasa ila mwe present worship na mwaitwe baunde edukezie baunde naende na umaka nika ni bali akazi anga ni kana reverend ndo na wetie kana u ni wa iwe yani woti ya eta bya mwetu yake no bauno beti mutiani na imwe arabuno no kwate iwe muno kwate iwe ila na iwa muika yu na kwatea waitwe yange wa miao ila na iwa muika yu na kwatea au nuona yuta keka ninye yu nundu ekometebu na manya father na kindu wakwa yu mama okomete bandu isino mundu kinenge tayari ndio nene uzio nundu pio kundu kukuamuka network aliulu kuna kometebu network aliulu ni ilio kwa mundu we kuna praise and worship inya kuma undu ba okay we nya gwa alumo mana bungu na malela inya gwa kalela ndisinukiwa mundu nukuiwa kila kiende numwaitwe kaniata numwaitwe wawe kaniata mwaitu niyo kiatwa hospitali na isioka nenuke kwake akazube mume kwa utasia nikana tuende tasia nomba katuetekele kutia na kutiwa tetekele kutia na kutiwa na chisiana mwana ke na mwitu mayiti kila kutia mwitu yetu amwe tunoni tuona matwa wananyinya mwitu enya ondoke thia ni matu ila kini ondeno tamaendie nake nundu nyinya nda umabu mosi na itabwa takibetikene na weta abaki kinanda basani boye mwitu acho mume wacho kisamuke kinene mwana akutathina amaniye ba tije wila maya amaniye ba mwitu tia ona jana ne batija mimi pasita kwanda mwitu akwa kana ndiye ndane na kuwe nundu mume kota mwesa muno koteke nene nge wayiye mnyao ziwisenge ninge wa myao tena mwitu yake mayanga wa myao inyake no akwiyu ukondethezie mwana mo embia numunengie namba ina jenda angelesie angelesie mwitu wake na thina mo muyo pasita muyo ni wanene bia ngweta muyo mano wakwa kiba ige muyo wa utethia we ande munene muno yue no senyo po edano batone kubikwa bandu ba muthembosu na you is it a manai kaka nundu be mundu nuyo mudhoni we mudhoni wizite umana kana kila mwende asiana mukau
ninya nijo umuka nijo muthonu unena na ciana mwitu wake wisi na manena ondu wiki angi okethia ni wisi ni utabitu ondu wiki angi asiatia ondu wendie la ondisiana tisu isunengi ondu wiki abala siemela okethia nyagu ni wisi muthonu ni wisi kana okethia no yani agona utaze we muthoni okethia no kwende ona zazi ondasi ayeje baungu kulia mwana ukekona yusize nuwezi wanduma aizize instrument yetu yenene yuwezi wana wakunita wikite smart wakunita wikite smart lakini muthoni wake ona kilota pa kwa aende na uthuima nguluneti yeba ikomete wekata kwangelekanya wekata kindu giko kitea hii asia hii nijote asia mundu nomba katie na nomba ka mundu atiwe tae mautia atilenge waini mwetu atinya nake aiti mweninya yetikela utiwa mwetu yake nake mwanake aitia ya seimake nake mwanake aitiwa na seimake kecha kuemanya kwa zeima na kuile bupunde mukwetenge wese ithi animeweleanwa nikana matonye kwaka silikali no ndi aka wena tundu utabwa ukataba wondu we watesa mume iti mwitu ukotabwa ninya ondu watesa mume oka ailiona ndukatwike wa muiyo nye na mweka mundu sunda keso kutwiki ya ngombo takeso musiondu elisa uluma na musiondu esaiva na future na ambithukezia mwanake siwe ni nyaku na wesa kwithia mundu la munene mwaima weangewa ni nyaku ndukethiwa na musi waumba weyani wisila kwa inya waku muke kalaba umukayangewa mpaka saa 5 ndukethiwa na musi no yuma ba ukwa wethi kwa mukulu eseni watagwa sindu nyingi cia mukau wabika nyumba nukomete nibono ukete kwa windi na yope mtoto wa mama tuyuma akayu pe mtoto wa mama na genu kiatu amwetu aku wala mwetu nake akini bado au mawe esila kula kwinyake make kalabau akabika kula kwe moka kuicha ake moka no mwedela juma keima yina pau paile kwe kwata na kuma pawende tethi atusome maandiko leka atulike bala bandu ende yu mwana ke otata ni sio kaute na nyinya utatila ndaka amesia moka na mukola witho abo akitao muthenia na nyumba yo malisa kumiaka lili kana inyaku no kipeti inyaku no kipeti tamukau na paike beti father ne bele no nesio mana ibeti lewa na ibeti no ibeti na ndi mata kana ni nyaku kana emukau na ibetile sie bandu bamwe nicho asongu matwana paimu songu ekalana muka mwana nondo no ibeti na mwana ke wona hata wende kitweni nyaku na mwana ke wona inyaku tawepata muno naku akitete ukwana ngia musie kangu tabye kwema saa na keka wata nisia na inyaku ukamwona mabindane mabata mabindane na amu idhio na moka lakini tikwe kuye kala mtoto wa mama wezike beti na umene akingi usukwa nzui onzui ikaete thina o mauta ama kimbo kana njoma kana rina o kwekea leune ukewa mauta ama kwa matume kanai na maitu ayambia unena idio mwingi na ila maitu anena negatives mapinda maingi undu aume ala matatilete ukaute na nyinya paimu undu ume osinda nyinya kwa nangamuka na ndwisi matabwa isindu ndeto watabwa kumya thayuni na akili yaku peda bina monobyo ya bebinya watabwa mukaune mukola watabwa waminia na ndwisi watabwa ni nyako anake onde ala mendu umuno na inyoke thya ni chanda na pete tima binda maingi mekala na mukanesa na ingi onake kajue matuko ni asima katutavya amwe matwaite ibetika bika itatu ina ake wakena ake leilo ela chaki ake wake ke chamuka kithambite ke kitheto ni kima
keke ilio mwana wa na yo ela mawe tunalilekana ela mwana ke wiva asia kebeti na adia kivichamosi oewa haiye usitu amulete before osuma maya muona tiko kwetha kwile osuma ye to amulete before haya tikwenda kibeti kiu ila wa umeleile ngeitini no wenda kama yakwa ya muleile na mabinda wana kenu kamesia muka na mabinda maingi amwaitu edha endo muno na etumake na endo muno na etumake mabinda maingi malika osuka muka mwana kibeti kikauma nuothate pe kwa nijenge twasila kundu kungi twatabanasia mamosu ai athukumi andikiwe na athukumi mume ni wanikita athukumi na wewe ya wake ni wa utuma itamba kwa huwa amuka kwa chawa enda akathamba akauwa chei akasovya nyumba yake na eli kalumu kake atumechao itamba ai na yuwe nyinyani wa dhati kule itamba ituma wake na itamba isu siatewa siete mbesa nyingi nundu atuma asiakuta na wethia nyinya wake amwitwe nya mume measia mundu muko endete stare muno uya wake ni kuthea ona koeta wa stare eta wa kinyu kene kinyu na mwana witu atupie mbao atwaiye kinyu na nyumbe mukamba witu awonzu wome na mundu mukamwe akalawe mayibata awo wibito nukukalela mume uwe ulatilia mete mundu mukamwe withi ande bata musieni mundu mukamu mandhi ukumanda mbeso aino kwekalila mwana ituweze enda kanena ndwithi ande bata nake mundu mukamu theu ndendetwe utheto akaimendi utheto akeka ndwithia nundu waitumi isu mwana esilaba mume wake aitabwa ayiki wa mutwe na yukuyana ke mokosu atatani asya na nyinya no si utatani asya na nyinya ndalumya muka na ethiwa enake withia amekalite na kau. Okay, withu kesa bado no twendera kwati answer kana kwetela answer yaku kwa ina noti mwe monza ile wana mabetetiara mabetetie 1 2 3 ni kwati no wene no pasa mbeze ide kuzunga mbeza hii nazie bajondo ne bamezani tuthi bandiko ne mangai nenda usoma Biblia ndeto yangai ibukuni ya mwambelelio kilungu chucha akeli kwambia musowe 18 nisowani bikobu yetheo mwambelelio kilungu cha akeli kwambia musowe 18 mwithukisia ni kwacha wina Biblia wina kalamu na wina bandu ba kuandika kaito some imwe ni ngusoma binyani na utonyini wangai na yoba ngai asya chiusyo mundu edhiwe eweka ningu mumbi ya mutethesia umwailite na kuma muthangani yoba ngai oombie kila nyamu ya kithekani na kila nyonyisia ya nake amutwai ya umundu one undu wesieta na undu waetie kila chumbe kithayu nacho sito yacho swami ongweli na mundu atwia indo sionthe masietwa na nyonyi sia ya na kila nyamu sia kithekani indi kuondu mundu kutiaoneka mutethesia umwaile na yoba ngai akomethia mundu to munene na akoma nake aumia wa umwe wake na mutwai na kwatania nyama vandu vasio na ula yoba ngai waumisie munduni ombie mundu muka na mutwai ya umundu na mundu asya uyu ni vindi ya mavindi manyama ni vindi ya mavindi makwa na nyama ya mwi wakwa aketwa mundu muka ni kwithiwa ni waumi wenthini wa mundu mume kondu wahu mundu ume akatia ithe na inya na akalumania na muka wake nao makethiwa mwi umwe na meli mai athei mundu mume na mundu muka na matia sonoka deto no ekwetwa uthei on the mai athei na matia sonoka ilate asya kutia uthei omwendo ni matono translate ta uthei wangwa lakini nenda unena uthei wa kwithwa matena kindu maithi ambililia fresh life on them mai athei matemali
wasonoka mateki mayai na siendo lakini matia na malumania na mea thei mayai dwa na aibu maya sonoka mayai na siendo ama atwana Mutia medho adhi maima kambilile pateke patesiana matesene baimba ika baime buto ona bai male ona bai kendo meya mbilile pathe na kike thei payu mosonoka paingwesi lia ni wadimola woka ila pathei patekendo ni wo mutonya kwiyaka lakini ila mukwatelelwe na asiai pekendo pekwo uzei ndo si mebo bayi thei amwana inyamebo thei ona mwaiketa ndani mwikete ngwa sionde muli athei mwenda kuambililia from pathei nekana blessings sisioke mwene mwathei musiende mwathei ona mwina mundu mwenda ni tena iso aneone sienu mwathei matatu ala meuka pumusi mwathei na muithi ambelilia bu na Biblia yasia mayasonoka okay na yu gotia kwenda atwani matie maundo meva undu wambe litewa ithenainya vitu ukondu wa keli undu wa keli lilayita wa living them physically kana kumatia kimwene kwitha muikwatangania maunduni ukeza kwithia ni mamulecha physically ndwisi akamba maitu momba ni asia amuka mwana ikoni ukethia kibetiki aka mwana atano na onthe mebu maikwatangana mayi ana ndio tiuloko wa kwacha ukuwa sai ukuwa kitongo kweka tuwetete kutia ku ukethia muina kula kukwatangana kwa mayani matherile sukali nuthelile mundu wane wambizo mundu ni ene kwina kanoni wawa ikombe uuni wawane chau kebu nyumba mukatia physically thitho ali initial stage kana wambelelio wakuikwambelelia mutene na una mwaitu brother na sister mweleo muimukambelelia mwene nyama kwa nyama o mundu kwa mundu kuni kwa kutia kwa keli na onthe ala matatia ona mefanya family suji saitha na mathina yu mundu umeulotwa kibeti na atwa kibeti aitia kula kwenyinya ayuka ilobi ayuka ikala kuweka esa inuka imuthia amwai andu asu mesa ikalania na thina maikwa ende andu ala menda ama ikese ikalania na thina matwana makua nao nethani ilobi ukaimwambe ikalania imwe mwambe ikalani edwani batonye ka ikalania imwe miaka ile ithela mwikalanitie nyumba imwe miaka 5 tile ni bwetete la menini mwikalania imwe bau ekakebeti kutigwa musi anu mekalania upatanisho majisa au manyana uwe akebeti jasia usu akathiende akila zioga kwata banga kwata madina na yawa madina le kabelote kuo madina we akebeti wane sunu na kizigwa mume emu iyo na libeti nyingi siwa mume memu iyo nukalusa kalabu musie withi akibeti kiasi akasi okende madhima yutake usu yoko nyeni kuli akasi okende ni wa no isie yu akaondela mewa mume mama no isie ni alama tane isie utesi mtuze mume abika musie nomba kakuli nikikute kutheu nikikute ki nomba kajwa amuke kwa chegwe chei na kenda amanyia amuka kwa atete kilata cha uthi kwa atui na ndwese mume ba ujunde kwatia la mundu wekalile na mume ni udhaesi kwa cha mutumia na amuka ailetonyo chei ailete kwika lakini mwata ni siatene jundu edha we responsible kutia kola konge kwa katatu kwa ne kwethi wanaila tumeta legal basis in the society kana wewe ano wa form binding agreement ukeza kwethi ya ni mwethi wana wiko mweka mwatwika une mume na muka na mwethi wana wewe ano uzu
ndini wa society yenu muinengo othe iwaku emeola wewano nengi ndo awa kene mukau yue ndo katwekithie mukau ndo ewone mueme mume amundu ndatweka au kwa kunena no ngitha pepe legal basic agreement mwathi mukekale mutwano ni wenyu winze mulepo the anetinga ya kundu zitonya utena lelo referend unenete point chucho kila kitu maamu si wikala kiu mwatwano kamanya nina atwawa unakoma weweka juba abe mundu ukubebe yabo kila muthenya ono kusubia buwe kondoloni mundu kusubisia bau owe bulani wakita ukile kaloloke kanjo mundu kwilele subai ume pe mundu kwilele kukuma aone pe mundu wilele kwoko bandu kethia nukuwa mundu tio kumbebea kwoko tiku nozi kala thayo su mithenya idala chumwe keidala mai uidala uta ukoma undu nenda nomba kakuiba ngoma nyebabe mundu umetukomete imwe kana be kibeti nikomete na cho na umanye kwacha na muka nina muume mutume amanye nina kibeti nundu mwitu ndekala undumwe na kibeti mwitu yakoma undu kwenda ndetha iswani ani kwa mkokuwe chai ni kwa mkokuwe matumbe ni kwa mkokuwe breakfast hivi nundu ne mundu nashungulika indi kibeti cha twawa nomba kachiambie kuswani na muka kwacha ni uya muume wakwa chao ambe yakweka masabu ni muuye chai ni muuye matumbe ni uya ndoma ni uya makwase nundu ena muume webau withia nukuswania muume wakwa ni walito ya lunch muume wakwa ni walito ya wiyo atana akoma muume wakwa ni walito buwe wangua muume wakwa ni walito wangu wake kitanda ni chailite kwalanwa yukiu cha kwemanyisia kiu na ndini wa legal living ni bobo ka ukethia mundu ni wa manai ngethi wa ndebo who is the next of kin uzi andu ingi ni mekalite na properties makekala na siendo ukethia ndena mundu ukeza kwethia you item teka as the next of kin ninya you ila to meta living legally nika kumanya nye mwene mweyo wakwa ula next of kin no nye weyo wakwa nye mbesa siakwa nye siana isi akwa ula waile kwithwa epo ndepo nu ula waile to nena ndevo akanena nu ula waile to tiwa sindu siakwa nu ula waile te kwikia saiva nu ula mbesa siakwa na maploti makwa waile te kwithwa irresponsible nu indi aume amwe mayandika tha cia nyinya angi makandikithia ethe angi makandikithia mwana anya ona angi mandikitha cia mwana kana brother ni sila kwani ya kibeti kimwe mume onetiwe na yu mume usu anatie itheka atia mbesa na iweani pembesa cia retirement ila unatie na siendo ingi na benefits ingi na wethia notakwatiye kwandikwa mwitu wake na andika ciana ciake yumuka yu anambia pastor Mboya nundu it's like ndena mali yake onemwe mume atiye andika ciana ciake kwa ukibeti kiba kiiketheka kindi kiyali tone wa benefits cia mume ona ila retirement nundu mume aandikithie ciana ciake na wethia alama ciani we na mume meba ungamite maite maleno inengo ciana kibeti kibandu kiandikitwe ne azia ila kwetho atu yuzu cia form isi ya kuandika who is the next of kin mabinda maingi ni betho ape na mwana munene utona kuandika alama ilo benefit pazivia wape mundu o umwe strictly na nienda wa advise andu alame na itheka andu alame na title deed na makadi wa thithi letha nguni ya title deed ndwa ile kuzuzie sietwa yaku peke yako kanoka uzusia mwana omwe thini wa title deed andika nikana wezebe mbesa fees yeba wambinge sina wito na no kwitha mu transfer kitheka kimutu aye kwa ciana ikeva no ito munene nundu ipandu ciapia thini wa company thini wa transfer ya title deed kwa uni waile kwitha na legal living ukeza kwitha ni watia waandika kitheka chiaku
who is the next of kin. Mbesa siyaku siye bengi. Ona simone uneti okulwa who is your next of kin. You are inge maze andika amuka. Andika mundungi. Mutono andika mbro. Na ekangu tapie. Nutono manda sinu na yute enene muno. Na yesa na mundu utanoe akamba mazi ya utanyuka misuma na mayomene ndamanya. Kwa uni waile useovya legal living. Ukeza kwithia wina mkindu formal binding. Kana agreement. Utona kweza hithia siendu siyaku. Wethayo. Onabala wethikwa. Wethayo. Ni wamina. Undulongi wakana. Undo oju onabalani waipie ila tumetangazia wae kama undu maingi onabalani wasia iwe musimu na mwitu onabala usiaitwe wiwe kandu sikuwa family usiaitwe ukele kele tukasiaitwe keko kana niko mwana wa musiosu undo wa kutiana nikutiana weze kwezi ateina melikanga nile socially ndulikene na alama kusia iye ilange watu wetaba ndulikene na mondini wa ideas ndulikene ndini wa mawoni manumba yenyu ukethia dusiku ya ndu amwe withia ethiwa ni mwanake usiaitwe bandu ndatho wakitheka atana yutabya nyinya nethe na nimo mailito atabwa kutemuka alito yake mami ni iwandie ndotho wakithekai wiona ata eju enda one wawoni ni the kana nyinyake waye kana ndo aye ndo kawile bau aye ndo keke ndithia enda umatabya siendo siomthe ilokwenda kwika ndikindu wika atatabiti ide you ndo wa kutiana kemikalile kana socially ni kana mundu atone kwithwa na independent mind na nekana kileko chake can develop to maturity with the nutonya ikalandia weka akaswania ata utumikata robot wezebe andwa inge matumikata photocopy ukeza kwithia they are not originals mubango wangai ni alama atwana metho na original thought ndakake musitola wethe kana womae kana kwena ume ekalendi na muka wake maswani mele musio witu wotu atu bicheba nitwali todo wa buloti nitwali todo wa kideka nitwali todo asiana sito boarding nitwali ta kuekala na sioba siana sito zali todo shago nisiali ta kuikala ku ilobi na siaile utinda na au na siaile utinda na siana au ita kuikuna siabetia ndo sekwe siana ita kunika social ita kunika ukethia nundu wa mwaitu na nau majite kila sukuwe mo majikata maipinjwa maikunwa nikana ka kuibo nyu iba ndukangunia mume osu akwa ndukangunia kibetiki kyakwa osu ninya modhetha mwethezo ndwithia kana nikake manga ndukania nundu oswe nundu wa inya waku na nula ile no yaza na nula ile kuikwata na kana kaisema kaithie bitha kwa wi kwa nyinya undolonge ndebinda ito tebitha butoza wabo uchalazi moza wabo jabina asiyamate ne kumatana undolonge ne kutia na financially ilate asia financially no mubaka mutumie omo wakwito ne mukuyu muno ambe ao ibinda imwe watho wa ithe kasi akonza malili kuya yoane na kula kungi ambe yati kamene esindo lakini mwende ndekindu nundu no inyaje sangwa ikamutwe mwetu yakwa nene waye na ithelea na junundu wakwitha mbesa sio ina uluelio museo yukamene uiza kwithia siake yumangao indi mwende siake ona tissue paper no wokuwa isi tuikwasia asima ikane wembesa niba ile ito ku budget wanundu ne nyinya waku na nithe waku lakini mayaili ita kundictate financials sienyu ukethia ni ona bate mubango ni kasimu tutajupe kwesimu na kuempesa yu empesa hii sieti ya dhina munene na siya etende to nyingi nundu no kujikalangwa simuneno kwa tu mama na ele kamupesa ni na yu ebindani zi kila tu nene yake family nyingi sina dhina nundu
Omwe tuno dhukuma ine besa yundo sieka amusio nyosu atume ase nisi kutumia ziti kudhuku tikudhuku lakini siali to atumwa na mubango siali na budget siali to ti besa sio ndila mama wodhukuma paje mwete dasi amusiosu sio ndeni ya mwatu amwenyu sio ndeni ya mwana amwenyu sio ndeni kuteja kwenyu na metha matekete tiko vikia ba matuku 3 makambia kuna tusimu moko tembea ubungu malele referent pai mwana ko mwana ndaba sia thina wake wina father na mwithukesia aimbia pastor ni naina thina mwingi kibeti chakwa nikithukuma na chaendie cho saloni nene chathi cha uya nyinya nethe wo matangi ndese lord ambia cho sie wanem na chicha sia nomba kakibange ko na chathi cha wo matangi na chathi cha kia nyinya nyumba na cheka maundu maingi na cha nenga ne long book ya muume yangali ya muume na muume ndesi muume ambe yes yewa ikuni wasimu kuma kuya kosi wiloni ewa ijujui papa iloni nene yosiwe ni muka waku na ndae mie kuiba na ba ilo mbuku yangali ya damu kuneaji munde kosa auction ingali nikenda mbeza tu ikata twejebe mose ota ni mose ota tumeambia atatie kwewa thina ni mose ota mbesa 1M yosiwe yikeata ibeti mingi ikwetio adhi akibeti chua ambako inuka kwenyu kwamba manyambeza chua angalia kwa iloswa mukaibe na yule waendia kwedhi ya matangi tiama nene madho iwe azia mbesa siya kwa ila mbesa isu inosi weloni idhoiye matangi nesiakie na ndesika nani kwekiwo wedhi ya yuma ili tambo kwa tia dhina wakweba maloni iweta hati ya te masongo ni umwaki ya mami te mwaki ya biyo te masongo na yu ambia dhina wake yu amadhina na siya mwona muke wiyani ena pay slip mbesa siya muka ndese sienda hapa eza jakaisi baloni no na muke na dhina nda wangwa ndenda saluni majezane sa mayundu meka weju atatwa ye muka saluni mukandetwa na muandike na nukudhukuma ata mudhoiye ngwa mukeka lao na kitonyo kila cha ichatene akule ni mukeka kwa edhinwa ni chao ena mbesa nziosi ya musala kumbe ni ndimandi ya kwa nyinya ne kwa sema umataki yo na tena umeangime na thina nundu wa kulasi milio maibe siana ila isiane uwe namo ukethia siana ila siane uwe amo yo asie ima kwa melasi mithia chabina nebe siana isubisi kana siana ila inge siakuya kwa kibeti ni lasi mithia chabina nebe bisi ndisi mwethu kesi ya kweba bisi tina na tiku dhuku tuikwase yu tubitoisie kutia tiku abandon tikwezi wandu tethia musiai tikwezi wandu mutethesya kweba bisi indi ethi wanu kweba wailita ibwa na mubangu ukethia ticha abinya na musiai mbethu kesi siana siaku ni siana siaku na nye ndi mundu ngutati yangu asianda utethesye indi ethi wawasiye siano 10 no siaku ethi wawasiye siana ata no siaku yu siana ilangu siya njali ita kubade ni siana siakwa ukeza hivi ya mwetu nda develop nundu mwa asome thasi ya tuwa inye chabina matwa wa college matwa wa university mekwe na hivi akamba tuatwekie nja nikiu nundu mwana ke wa mukamba atwana ndamba akwidaka aina akasi asiana wane siana siaki yu mukamba mwana ke ndamba akwidaka amba akutethia nyinya nundu kwa mazetu mesiana 5 thandatu muonsa na ni wo muku nomba kasomethia ina nomba katwa college nomba kanyinya no kwenda atethwe na nicho kitubona imena nyingi nundu jila watu wa mukamwana ila mukamwana watawa mbesa ni siatilika ilo na nenga woni mwana aithu kumana munenga sionthe na yuki betitike kejoka na kina kiyo ya mbesa hii nyinya yambe ya kuona mbesa inyibie ilo na nenga wosia kielo ingi na nenga wosia mana sikala mubuko nundu kibeti nicho kieni sianiba yu tazi ya nomba ka tenenge siana situ edha wewe musiai mwana meyake kwa kwika mikakati ya mbanjeti yo ndwa ile kwa siya mwithonu athu kuma treasury
kwa uwe imweke ya budget ya usome vya siana itatu we akakende imutunge mpesa we akekata ukewa mpesa memita mpesa ona mandetwa mpesa unajuma yambi yakwetia ona mwana ke ndu na mwetu wake ai mwetu endu una mwana ke na maina atwana na maina so twana ai musia iwa na kwinja nywe sitweke yebuthia ni wona mpesa asia itweke yebuthia wale mwetu ade ndo mande mundu mpesa ndo wona kimwana ke ndu una mwetu waku uiketia namba ninge namba yaku yu ai mwana ko saka kunia wasimwa tunewie wachu molonge modelu beki beti chako ni esimo ba cha tola moto ya simo no cha asia idia site mautola moto kwa uno tona ukethiwa okibeti kiundu cha nenie na mathina maingi oyume kumbelete metwano mingi na sasa eitu leo maniwe na simo nundu wa kwa kwewa nduka ata kutwawa ni mundu wile nenda mundu ena mbesa ba lakini weso thiyo komana na mbesa komana nazo lakini uteza kwithia wendo ndwibo kwanza kaba ukeba iwa mwana kendo yetu ya kabaka lunga nini komo na kula notano na kwikala notano yu ase mama tu kwaya menda mwana ke wembesa mwana ke wingali mwana ke wewiani museyo wina payslip no kwanza ni ukundwa ndako banyera mano mano mbumbe nzai kizoni keno sine kala nenzi awayu umada mweza kwithia ndevo madam ulombe nza ena cha Rus huku kunai etawa Phyllis etawa somebody mutisiawe ulika na wotabie so na leo mwethi anundu anaendete cha thini nethi ya mwana ke ulo mekala na siemwe ba unayu ula wenza so you nona mwana ke ndena mood nziona mukuli ndibona tika waida ka kukona wili uni chauke na thina ambia hii aza tita nenda moyo mukuli ni chau ambitha lakini eso ndavia ambia yu peka mwili tutuindu nako nako kaimbiye ko kayekala na mundu takwa nako kethio manda mundu ena ngali ane katwa weju ngale yu twela meko maili uju kwanza utengali note mbesa na wewe yani uteka ba weju tayu anaga mwembea inina ba me udhukuma muya mandithia udhukuma uya kwa mundu musi kwa ndithia mwitu kukwata muka yuithia kwina binya muno nundu menda mundu ina mbesa na nime umanyania na metabu amwe ni asei akiwa uimanda mume manda mundu ume weekendo muzi kwanza ni wa muthuku na kali mwatuma ndu nyinyaku wa muintroduce wa mwa uni wa munyanya wa kwanza yosa namba yake na itweka sponsor yuni wambe ya kuita sia ni kwa kuita sia munyanya mbesa hii aba kule weka hata udhukuma we amwa leo mwe adhukuma treasury aina mbesa misioka na isisi esula na okay we itabia ibetila inge kaini mutabia mwetu akwa iwe shinde aenda nzamba ngito ni mutie tio chena kona monza na ailika ayambe ya kwiti nyese kile kwati chonze chanyi ai kibeti mwetu na chona natwawa ni chambe ya kwiti ya mwana mwetu mwana koni wetitwe ni umwetu mwana koni wetitwe ni nyamwetu mwana koni wetitwe ni mambrother mwetu mwana koni wetitwe ni sister mwetu yu mwana ko akesa neto sotie twekie credit tumioka endo you kene chaute kwetia mwana ke akaiwa akadhele labu anake nomba katithwe na budget tunomba katithwe na budget nekanatithwe na future nzeo undolongereta uwe wa muthia live kweta work living psychologically tiba kilekoni pa kilekoni nekana mindie nguro utatiete au amwenyu na andu menyu ndweza kuyania kileko ukethia nutonya kwikala nthi wisoanie utosoanigwa ni nyaku mwitu ukethia ti lazima okatabia nyinyaku kana mwemeu thimu no ukethia nutonya kuswania undu inyu mutonya kwikala bau ona ti lazima mutabie ndina ebune yumie kana
kana ni wayo wa ko bleed kana ni ke we family planning yito ya kweli ndwethi ya umutabise kila kindu chonde nyakumu kwiye ndeto sionde si otwaeni wathi wa muombe abu eswani ethi wanu waye swani kalende swani none ndakitali muswani wina mume waku nikenda akili shenyu siane Jukwe anu mate yanete na muno ame kutwa webindani ya digital that is girl mommy's boy tuasuma iti ya nyanda with ya tabanya kila kindu nyinya tuekia ni wele artistic ona kalaka nini to di ma oidi nako ngalini eve na nyinya ai mundu aiwe nuke ndikaele vya luba ni mume amwe nenethie ndusiki akajuma tumaikwenda kuua ekia kamubulu to na kaitulwa iwelani na isisi ya TV wa muonie ena ila nyamu ya TV ila remote nizo kwete na simu ila mume wo kaenda utema mekunzo na imukulele iye ikona neke alota simu ni wanzome mama ni mimi nimesomewa sana na mimi sikuolewa nisomewe kuziwe nyamu yai ndia ayuko niyo mwana kesi alota simu ndia unenge ngoi no ukasindwa mwetu hapa no okay ona you know ne mwesie oju friend ba ina ine kwani ya kindu kelyo ya mwana ke ona atwa ye mwetu na mtu akole na mwetu osu ndekwenda kuua mwetu osu ndatuta tayo na ke baba mwetu osu ndabwangwa na we enda amande kunzi ani amwetite baby we you azi atwa kanisani amukwate taraituo kanisani atwa wa kitandani na atwa wa kuua kana kubwangwa kana kitandani kana kuvututa kichoka na enda makaenda na siaimu makwata nite moko nondo matiegie na tethe anisya so ethwani kitandani tukaiza kitandani tukakoma kitandani tukabuka kitandani mume awe amweni noko uwe akiani nimechoka hata kushika sufuria enda mbwa nisimbwa nisia udhoa ibiketa bau ilanda nisia udhoa izi vitol misiwezi toko tuona tutololoete na juwethi ya thina wa mwana kosuni mwitu sunde undukwika na alia kudhuka mwetu sio sasa mu immediately akunia nyinya amwe mam huyu ananitetesha huyu ana na nyinya yote simu haraka Yesu ayikunia mwanake kwani weka mwetu yakwata mwana sio kwani mololo muno no ka mwewe ni undabia kamwezi oyu mwetu na tuwe na harusi na we atwaiwe kitandani na kwenda akwatangitwe leluni na mabike kanisani na mekala emwe metadite yani kwenda akwatangitwe leluni nechochu na ndeundunge mume ayibika nyumba ethia ekiye kamubuluto wewe agezo kwatakwa ani mekwatanga nile kwatangwa amaniyo kwatanga wa you na ikunwa kiss na 6 I love you kuniko kweta kunaziwa na leo I love you enda nazi ende undu weka onomwe ju alame otwa abapindane ama ilu na ndwethi atsaatyo nundu tabise nyinya nengo tetwa nundu tabise nyinya nina kunwa kobi tio nundu tabise nyinya kila saasyo no saasyo tabise nyinya nethe yutu nenete no mubakatu thame pio psychologically tumekuwa na mwaito kwa mwitu ndwethi ya mwitu ya nyinya nimesi mume ni wa mukuna nimesi kila mundu wonde ni wesi onakuyanake na mumata keep ya secret ndwethi ya saasyo tabise nyinya obo wa muka atabaniwe atabanwamba kekewu atabanwamba kande si unengane atabanwamba kande si kwalamya kitanda nyinya wa mume ni wesi kibetikira kitoto kiyesiala nya kitanda ni wesi ona suluali kiyesoboa ni wesi ona underwear kiboa ni wesi ona kijika hata ju mwanae nomba kata bya nyinya nomba ka edwane tuenda tutetheke tuthame psychologically tumevu ona ila kwethi wa mathina ke kanibatone kama mathina maala matwanite asiaiti mo maseo kuambiwa utabwa mathina referend wangu kuolie kokwe musi utaemana wa onozu wethe akuna inyagu endao matabia mathina gwitho athina kwi musi utatatawa onozu wethe akuna inyagu kwanza manake tio weka
na mate ya nundu emweanie musiota okitawa uzuwe nyuwethe akuna inyaku maketio eka kila meka laandu lunga nundu no mweanie na make ya hivo kila musi nundu nomba kama makosa meo kwa bake waane makosa nomba ka andu mataema na wa nina nenie ba ebinda jingi nasia wenda kebeti mutakae manua thea wa munyo wasubiwe kita nena wiye bubu kana alama noki me kudo wa supermarket asu wose wiye nyumba yundi lika unenia wenda mume utaka unenia enda wa munyo wasubiwe mume indi yethi woto ni muundu ume nesa na mundu ume nesa nomba ka kowe asibani kwakwa ila asia hii medwa mainivove kamuno ila kwedwa na mabetio na mo kata ya district kana kusisia mabetio mabindia maingi kila mundu eke asia kitete kula kwe ula wake baimu sia iwete kila kwe wa mwana wake ni mudhuku jujela mukauga kibeti umbidukesi wo kila wayu wete mueme waku balabya sei make sa sionde makasia no we mudhuku kana jukwangeleka no referent adi kwitu kulansia yitu ake ya mamini mudhuku ne mudhuku keitonyaka asia no inye museo agazi amwitu akwane ni sini museo mwitu akwane ni sindeka na kondu wake tumiki onatwa matabya mathina maito mayitu tethia atio kila museo yakwatane na mwana ula wake tunenete twaiti ate na ila makwatana na mase obyangulubu yo musiusu wenyu ni wanangeka na nenda ukunenga ngelekanyo mwithukezi ombithukezi ila ngatata kana ngondi yasia ngatata kana ngondi na yama na kanoa kana ongo yama na beka lume kange yasia neba bike abandu makokita makokita nundu bayinzamba ilezi kalaanze mwe na mokita kaka nini kaiki mwana kailongu apio kaithie kala kuwasa muno noeza kwithia kayuka palape nzwala kana ndata nundu bainu mesina nundu benu melivo ona onzamba sia nako nikaenda kamanda ngurubu yako kaka seubia family yako na kaili kana zia family yako kikidomu chako na territory ya ithe ona edha makabula nilande viani ila maona mu masema nidwe na asiemi masema nidwe nengo wona kila kikidomu kisendete their own direction na yute ezindwa ina musi yake theka asia itwa etiate lechai siana sienyu sia kemisi watu aiwa amuka mwana yuta juni sia itema mwana jila meutwana kila mundu ekale na muka wake na kwangie kwa nikale na muome wakwa kila andu mama ane style isi ome kuikala me yake nundu tunane ni etwasia mundu ane wakwake nu develop ya ni masoma na ni makana na ni maenda abasa. Okay, nemo bya mundu mwethikise tenda kumino kelele abau na nikanatwa sisimu sia kwindi sia makulio nikanokulie kuli yaku wala wewa utena thewa ikule withito wiwa yo the nature mono atenda kwa simu kisa nambani ya noti mwanza noti kendele tano na mbelenge ya noti mwanza itatu kendele tano lakini mbe watu namba udhi kwa samakule makutenda amba kwata wadhi wa wili bafosi mosioka nikanaindi tosioke tose mokulio mako
wakwa alamudime awia alamukuite miyombito ni murumusye eto isisianeni weni Yesu mwene sukumana nando ukite uwe eka kutavaza handu madina maku usonge wa madina maku ni kukita utivo ufaso wakutia wene kukita utivo wenda kutowa kita utivo wenda mameo kutinya kita utivo utivo wakua uvowe utivo wakua utivo wakua Asante sana na indi withikija tenda kwamba kuosa maukulio maku kuisila nambani 20 ya noti mwanza noti kendeli tano na mbelenge ya noti mwanza itatu kendeli tano tuose simu indi noti mwanza noti kendeli tano mbelenge ya noti mwanza itatu kendeli tano ikulio yaku ni pa mwithikisya. Okay, egato endele baito FM. Hello Mwati ndata Nesa nika wakifunzia mwene kuma kafete mitaboni kibunzia wa mitaboni uyaziata kibunzia nye ndoke nache muvea nondu ngwe mtu waitu nesa mwende na utuma ndia maundo nontu wa maike ni vye tuende na umana maundo wese hevi ya tuichonga vaya mbe nike zonu pa ilengeze chivata muno ningete pasta Kalama muno ndwene kulio ine kulio ni ache sawa asante sawa ne wani sawa kibunzia metuki wa makulio ni nondo tikosa makulio masimu nondo tuina problem ya SMS ya 22925 kuti enda kuosa makulio kwisila nambani siya simu baito FM. Hello. Yes, Kaleli. Yes. Wala nondo achekeza mbe. Asante. Ngeke simu ndo reverend na nena keze kabyumwa na ewa yewe Lois kachimu kaya pia yika ta fashion ndona no manda kangi Lois naguna ndwi muthelele na lelo okay ndio kama shiki isoma yuna mu mandondo moto soma zanja kuhusu udaidio sumu munami na nago ndo ni wabata munoti lazima wasoma university zaingetu so liko ndio nalatu kuanza kwa nyani ne kuonda tosi yangu kuone mo mambo ndo mwezo tweka ndo tuyuma abumba itore ito ajili sutwetheke ala berote byange ya twandika to topic yesu. Okay, nasandi yuna kwa kanoke ngoka yu kaka dendo tungila kaka sei kwida kubanga iwasoma yakana nana nakakuletie bibi nakakuletie kwanza ta miaka ina mbetu
ndiye simuka kalichata nondo andala mathematics program teno labda nandu mamuika aingimo na asie yengi na labda mundu komyo saitatu ndiye simuka kalichata kama likiemo de nandu mapinda mengi especially asimeto mokamba Daezi wazo media kana kwa zo media ke mwaki ya momba ke motevia na in most cases kwanza kiso moja na kicha form 40 kinge cha basa na kamini ya form 4 kai vile lobi me le ko ya ori le no la tira ba kwa mi na de no sune to face ya muno kuma asine mai to mo kamba ndiye sumu ka kalikilia pakalike matone ma asine okay kama kulia ni ya umunde na ni kulia ndo peka ndo mango kila kuhusu ila next of kin no makawetete ala nyaite lembetu next of kin and whatever okay na ila mundo is it biblical ila mundo kila akasia okay nina gweneti kwa baka na gweneti crossing kana neka we mwene akenene ndo kekwa kana aka specify site nini kwa ba nondo ne noni kimwana kina kusaniwe nikizuke kusaniwa kimochare na mwana ke anayana atwana nake na family no kava wakiteka lakini wewe hapo wete chini ya maji ndana mbotanga asia awanda na mpaka akaka na onate nzito musingila wabikiebu aambie kuti ona moto fulani na we amukanye na kwenye neti kwa bulika kwa kenzo ba moto we kuwa na we aendea na mwako na amina mwako londa nubatangasa mu bingwa wa momba ine zone ndi wa visualize yuka nani wa kete na mu bingwa wa momba utabikita reverend lake mwana kwanza makanenge chakwa chetwa na bali kadena dina unalikile nipita kimwana keche iya mukanye na kwene kamuteka amwe kwa nedi kwa bau na mo asiba ya mo simea mwana wonda dikwa kitekani ndekwa yumevanga kunikivekani nezi kuni unendo uye na weni wakite na kaki ya familia yake na kimukana siana na bakuzanywa kwanza siumwata itatu nikuita asina na inyonde measia mwana wonda dikwa kitekani isiendo zisira asili hata ni bibili kwa locate wala mundu wezi kwana inikesi kwanza umeka nenge nondo itumite isusi asi kwasia aka leo dikwa kwa uwe yuke kamba kana bibilia popeda waili hata kwanza siki ndo ge sawa thank you. Okay. Tawalois Kavita. Haya. Makuli ni moto endea na kuosa yu. Baito FM low. Hello baba. Nena nga wazia mwingange. Nena muziki group mangale wajangitene. Musili. Kana muzioki. Muzioki kumangitene. Muzioki bilu. Leo na baba jeta. Leo na kaladi geza hizo. Goya mwe. Kuyaga ngundo yikila ge boy semwekani kwanga kibende kimudu njameta ina kutoka asante museki okay elengi nena anga mundango okay sawa makulu maku ni moto ende na kuosa nkana tuminikile Baito FM low hello mudizo kuma wa mulolongo mudizo wa mulolongo na wagonjwa na no teo urambera muda ano jo urambera muda pombe bandu peka toto kia kwa nena no seo kwikata kuvinga muda muda kuvinga Zingata ukia kino kulia kulio nezote ukia kino umundu ume ayeyo wabata kupinga kibeti we yu pinge kila jagu kana nusio utambeta kuenda uthikithia sio kupinga kibeti utambeta ukithia okay sawa ite bozioki ite mutizo ite kuzunge kia kiwanu Baito FM low yes baba yes mwadi ndada wena levalendi ina valta mwadi na zatu inena nao mwene na jila inganyi jama jilu jeme amirambo ni amba ito kinganyi kwa kinganyi uka yu ekuzi ya kwa ili yale yu kila kina zina nintadi do si jangone iweze mbinge ziemete ila ndawani vya kumila yu kwa uru na ite viada mware valendi imwana hizi waze twende mikukana lwatu suva
mwana hivi imekukane na tulatu zovana ila zindu ingi. Nye sawa yetu kusonga. Kwanza bono Viagra. Viagra imwana ni nywe muno. Shendai kala sietu ngustu na ende. Uemba ni senda wesu noesa idhi wa mometru. Mometru mea. Nduka tumia. Nduka nduweka. Haya, Mbaito FM hello. Yes. Yana mutaka mulandi kumajikiro. Musiwaga nunena ngotena to. Ondoze la ye. We aziara musiwaga. Na kondi ukuli ai. Inu wazo keti. Akirono mundu kuti chendwa ni mundu umeonge. Ni kazi ndo waji. Kazi ni? Wailo lunje kana wala ikata. Wailo ukikata. Okay, sawa. Haya ni mubia muno. Tela answer. Haya, tuende na kuminukelelia. Mbaito FM hello. Hello? Teo kwewa. Atata Kaleli. Nesa muno bitoiwe. Ina nezai. Kete je wazi ta. Ni pakeza ka. Kabio. Poli agwa No. Eta hata mbe. Tawa mulei waga bondo. Gume kalaza ke bondo. Mulei. Yete polio. Poli agwa no. Ukole mundu lo twana mwana inyata twanire muwe. Eno kusonge. No songe wa kule akumulei. Haya, sawa Mbaito FM hello. Mbaito FM hello. Hello. Father na basi kama tindara. Nesa, tuinena nau. Munena mutua kana mwezi kwa mubela mutua. Kuma akatwika nini? Katwika kanini kaka ngundo. Kule akuma. Kule la kwa ilio. Ukatwana Novikala na mukago wekala ya mavinda mainge na la wanda kuoi. Na kawa vikuo enda omanai. Ugeze wakili hata. Enda kuomana hata. Ifinda yo nze ela mwane nyina ke yoloa ke kwa kamusi. Uta muzamato ho mumbe. Nezi yani ya gebeti na gaji musi. Na ni kiwira kezaka. Kachaki ya. Abu muzezu ngoko. Wesi ndo sievu. Na yu elane ki musi bandu ba choke musi. Chadi wendo. No manie kana kieko. Kieko. Kono kuniezi moyo wanekepikie. Kieko na gena ziana ile. Ndio nazio. Ndio nazio. Kwa kiake no keke kazobe mali jeno kakwo. Na yu mwana omwe one. Ulo mwana mwako mwana twaze na misu. Komo we wani one ko school. One ko school yu. Na neve ona mozi ona kebule no kuye kila genu jonza bano kuye. Uko akuli. Yumoze kwa ke yubala mwagete nanga muyegeza kanga bazia masinga. Uatie kila genu kio. Uatie nomba simbingu wange. Atie nomba yingu wange twa. Na kwa kila kenu chonde. Ozuwe de aweze na mo natira lambe kana yakele akonete uyosu matuko maingi mono. Eto songea. Sawa, thank you. Haya. Jose kule yengije. Asina makule meanata. Asina makule nana. Enda de mwini kana nzembe na kwani nambo kunda kiwu no sinda ambo kunda tena na kwanza makulio. Ko wende. Mbaito FM hello. Hello. Yes. Uzile juu kumakange mi. Yes, chui. Umepotea. No endi no na Mbaito wezeje mazena wono atu ya inge. Ngito dunga mubea na vikano mutele. Na ningi ni nego moyo ni wala na akwata. Kila kule ejao. Hello. Chui. Chui. Kwa jisuni de na wa network. Mbaito FM hello. Hello Kaleli. Yuni koli ai. No. Hata mbe.
Uenena na Steve kuma Machako Singelani. Steve. Yuni kulia kwa ilio vile na tao. Uoni usio mundu ila wako mana nake. Kila laundi mwa yuko mana nake okevya. Imo communicate. But simu ni mteja. Ila yuma yuko mana ni wavuta simu. Mwimu lakini ni wavuta simu. Niona? Ni muka ni munyanya uno mundu. Kana inga friend. Yeah. Girlfriend ukwenda otwa. Kamwile tu windu unako wenda otwa. Munena mwenene na mwatani sasa muivoga. Yitenene nitona na. Itabanga tu yuko mana. Lakini mweno sio yuko mana, TV yuko mana, yule tako mana. Natije site mwesimu ni mteja. Na no vivete. Tugezo mwegi aoni. Yeah. Kananda kakunewe simu. Kananda kakunewe mwemwe. Ndaka kuniwa temwe. Mendo bingwa. Na yu umunde. Ilata alikuona na simu ni kunjisini kulwa kana ni chao. Kulwa ni switch off. Ya tuma message. Ile tuma message na sisia. Aisoma. Nikapata tu pesa ndio meone na ina mkolia ambia sijui ni mundu sini wa mkonia. Bane kana na nge waisu. Yuko ndiye na mwende yuko kwa tona ida baidi hapa. Nito kusongea Steve. Na thina muno. Mwana meana na makulesh. Agole asini kenda. Ai, toze 10. Ito femelo. Hello Kaleli. Yes. Ni Boniface Wambua. Boniface Wambua. Ni mwandiki wa mawo. Karibu sana Boni. Na yuko tegereza ndi munena mama. Makaneza kikana tuyete muna niguo. Boniface. Na bape kingo kitu kina madina. Kwa kiete chomboni. Ila tu utembe ukumitani. Bodi nanga muno nuke. Ni kana nuke ngwe ni noka. Ila tu utembe ukumitani. Kwithito kwichao. Atwa mingi na muno ala matwani ya makanisani. Twano ya harusi yu. Ndo ndo munyota ndo asili mezembe ndo ama harusi na alama mushi. Uji tezia andamo makwako ni madina. Ndo mko mnyota vya musi. Eba ni mtu akaweka vya musi yo mundu meka na konje mwanake. Na keda mwanake itabia musi yo mundu mukaika na konje mwetu. Ndo maungame harusi. Na kundu kunjo isa vya ndani malikanite. Mwetu ndio tabia za mtwana wa mtedi. Na kwa ndio tabia ngi. Na kwa tabia wengi. Nenzi anizika vya ndo malikanilo ne mambio komanya. Kweza ndia yu itheni wambi okomio mwetu. Twese mata mwetu ni wama na kwithina. Yu madina mamudembo matono delata. Ndio mwana maingi pio. Kwanza ona ma reference mayambi ukoma ona mundu wa mathina. Ndio wa tabia munene wa kanisa na nikimbize. Na why expose yourself? Na ndisi ekwiwia imwe. Kabisa, yusi ndio mudembo sitono utegwata. Haya, ni mvyamo no Boniface kumandiki witwa mauvo. Na yue Reverend, yapata mbosunga. Akibunzia ni watunga mubeanu ndo wa program ino. Na kelo isikabeta akulia lesson yesu tetha taweta kwa buthu yulu a young blood saints na indi nitu kwa thakana ibinda nitu katwithwa nayo na tiyele cia mwithukisia wa itunundu asia onamwe kwa kulea kumana out of ignorance ni matona kwitha malikito thaithini wa young blood saints na indi akulia no woli kana uata na hindi nitu prepare nikana tuke uweta undulonge akulia yu asiai methitwe na thina ukeza kwithia otondu tethwa tuiweta mena high expectation yulua siana sio kuungamia mabata mo yu asiai yama ile kwikwata na kumaniwata nikana wesa ithia ni manenga siana sio kwethi wana uthei wa kweyaka asiai ni moto kweche kunena namo ondo ruisi wa kulia na asia nitwake weta na keki na thina muno
musiai wasiakana na wakasomethia kithaji right yako kasiawe kasomethia wasiakana niyo wakasi yako angenda yaku ni waili toka somethia tiati kakau keutethia kana kwika waili te kukaya atamwana no ikasomethia atamwana no ikaka atamwana na musiai ula wago enda na mwana wake atonya kwiyungamia mabata make atonya kwaka musi wake atonya anake koya siana siake atonya kwiyika ndwe ya mwana kutethia wailite koya mwana umwona aende indubo wa mwana kutethia musiai na woni ngai ukwaziwa zetai au na mwenyu no kutai au na mwenyu ni kuungama na mabata mainya waku lakini kijali itakuwa ta conditions ta lazima inde kilacha ile kwithwa ni alama twani te mwanake na mwitu ni maile kuya lines of conviction kana makaya iwango siya imo maile idho pa undulonge loisi yako uliai iuluwa next of kin amweni mawai theka makaka mageka maundu maingi otondo watu tabia mwanake unetiwe kabla anumatano ka ubingu wa nyumba najua ku asiabanethi wa mukokoro mwingi muno wabala mundu wailite kuthikwa kana site of burial mundu nusio kueta bala ethikwa mundu nusio kueta bala ethikwa nienda kwa asiai ila mundu we kamali kaneva na property kaneva na will wake pandu ba kwete la nundu nindu isini wau ni waile umba nyandu tene ukamaelesia tene ukeza kwithi onoka kwa andu nimesikila chaku na eva no batona you put it down in writings akulia ni biblical nenda kwa asia biblical nenda kwa asia Yakobo ela wakuye Yosefu makuye mabende make mamutunga kwa na mutuo na wala niola wa Yosefu ndakathi kwende ya wenini kwa ni biblical kwa specify ni biblical na nicho kitumi Hezekia ilo waiye athenge kukwa ngai atumanie kwa Hezekia amwanukwa panga maundu ma nyumba yaku na kimwe alite kubanga ni mathiko make pala ethikwa na itie ciana ciake itena kau abangithie miunda na kila kindu kwa mundu ni wailite kueta nesa na asia ya ni mama nekie makosa mwana kyo waisiathi kwa baki thekani kwake nundu nibo wakie musi wake jundio nundu wailite amametha amayenda matekithe kana amena ide na mailunja kibe nundu mutumio wako yukangeleka no referend pala tuthowete ju munyaku akuya ukathiko kuja jube maanisha kibetiki atu wakita na muume ba na kitheka kicha ilete kutiwa nundu bazundu wi kala kithekani chu muume waku ndio thikwa na kuithekani onatha nipo kwako kila kingi tuineno bo next of kin never ndia siona mataito diti ala tunenga wa mathangu itho athitiete mwana mandu ala mwina company kana ala mutona ulika kicha ile kwi kwa tene ona ethwa weweani muno tethacia kicha ile kwi kwa tene nikanogeza kwithia mikokoro emwe ni mwa eradicate yu mwana kyo mistake la wekie ni kubindia na kulea kwitacia yethayo amatabie mubango wake andu amwe metela makoka ithi wanikie kiendie kita kikoka kwa unenda ukulia ilati umanda mali ite kasino mbingi ita open kila kinge asia indunwa ni mali ya mwana waku ona wa mienda ona wenda ubena mukana siana ndunwa nenda unena na mwana enda imo mande yenyu aimuke Kalama tuwe mwatu kiendei mwetelete mali ya mwana amwenyu mweoza mwatu kiendei no mumanda yenyu kwa mwatu kie mabotwe ula ungeta wa musioki ni wapongeza kibindi ula ungeni mutiso wa mulolongo akula nusio kuvinga kibeti chaku utanamba otwa mboisi ande nusio kwiki ya kibeti chaku kibule mutiso utanamba kutwa
utanambo kitwaye ndeo chambe wiki yake bule chambe kanambo weta the one to try ekibeti ya kumbuisi andeo kanandwa kitwana Lucy kanandwa kwikata osuno ilwa ya mu kwikalania imwe kana omundu mwikalana sia imwe timuka waku muka wa mundu atwika muka wa mundu kikamba watu ailambui nacho kanisa wa mutwana Lucy na bethi wana balwa wa Lucy kwa umundu imutiso ufo wani timuka waku gatu andresi uwo wakubingwa nusyo kumubinga utwaye mbuzi anzo kanota twaite kyo kibeti chako kubinga wibinga twaite ndeo ono twaite ndeo kanota twaite paibata wakubinga kibeti yue kibinga chobi leo binga kikatumiwa na umeange apana kila kiboy kalaindi kiani mutizo kithi okeja ubinga kibeti kubinga kuiba ni kithi okithuku muno na kimuisyo kwaku kwa andu maku na ala wikalana mo ona kibeti yunge kalanise ne mubinge kita bana uya ndo manaka nawe mubinge ndo manya weza obingwa mundu akaolika agathia ne babingiwe na muikwatana kila kitho akibo muisyola wibo ni ukakua ubingeta mukau ona we mochali ukautilwa kebule ne meyo esu yaku mundu akabinga ukautilwe ngongi kapingo ndo kebule yui ukakua ubingeta kebetie na kita de chuka ukauma ba ukakonge waningali na kuya na watie wabinga mukau wale todhi tilwa kisa mtu ko bingwa ukadimo chali ukadia za nindwelwe obungo uketha be ondula wa bungo mwinge wetho awe uosu na paketho be unge na ne boss yake angusuni na paketho unge no wetha ese yukwa swane ani wakwa na no we wesi undu wabingie na muka undesika nani wabingiwe na ni wakwa kibetikinyu kikaya na malese na kibetikini kitona ndo akiyang kiyokana kama kenda kutoa na kuigeta loko kitekala kikipinge jungi na Yesu mindo baka kikwa na chota kiresi aye nuwezi kelesi nela joka chase ndiuzi wa mundu umeenda uko macho lakini na mume malalumana mano no kama alumana tusio ume kubinga hivi kithi okini chatiwe nebinda nikisele ninonie mwetu wa weketu nethe aka mubingiria ithe atesi ya withe ko enda naga mubinga mwetu age you kimbithe chaiba unondo mwetu age meka hata mene na you esokwa uithe na ni wabingie mwetu age weta mwetu age na you father kweki wata kuniwe we mwinge muno sana mwetu ni wamanyie ni mubinga na aendi abingu wa mundu aendi alikwa mundu ethi bani mubinge na loko ya umieba yende ya wani loko mateti yo athempi o apasta mekata mogo boja ndumalikanile mogo kemea alima kemea jo matabo yewe nene matani zio matani ziko ndezi akini nezo kupaina na mwingi yuti na wa matani seyu pe ondola mo mind ndisi meki atanyaba kwa lakini nesi mabasha ne mauzisho muno ndeno akumutumia najua aliketwa ni munyanya kana ni muume kana no mundu wa muta tio mama utatithia na jikwa zoni ya upasi tainde jue za etu ala umo na kedi umo ala umo no ala umo Wisi na ondo waisi ala menda o kumeka lama ikwatangwa vya ala menda ya kalama ikwatangana ulongi ni kengangi akulia ndawa isi onyua ne anake na etu sieza ikanwa asiwata kengangi titona kwazia ndawa inusa wa imwele ndea na inusa wa ni mundu ukwimanisia na inusa wa ni mundu wa maniye Reverend kwanza juu wewe unaome mao juu meona kunyinda uzuni kwa kuperform na timwele inwe na timwele ndea ni nani na madam ungewe na ka chemistry bando ambia pastor mwabika mbusini si adhajo kwa tedia anake mama tukoaya menywa Viagra muno piu no sema network ndebo pakube na ambie yuni sio sina market kwanza yulu mandhini wa chemistry kumani jano matete wewe you friangora you away nundu network ndebo na ni anake meudhoa na ni kana activate kwanza mundu tatwanite
activate network nundu sindu ilo kutumia netha yenda kuonia mundu yo ndai yini makulilia hii mwana kemenda hata mambia menda atweke ne mbingwa withi au ngama ndaka alela oza keli kita otolokwa kele tukuke adhiwa kita kwizozemba kasi ya kweli baba mundu katoloke kitandani nala mebo okiuki obo ana kengi maitu ni important mayu tonya nundu wanda waila meutumia nundu wa na mimi kana mokelie network nundu watu tubungulu tutume unywa onataka kuna tumeyo tu pevo nzie ngi utona ungamia network wa kuna waya mila wathela wa mina watu ikanzokete mayo yuendo we viangora nikenda wekale ungeme nikanoki wenenge tumakabitila bute undu mea kana witi ndwese reverend yo beke ndukia ibu muno mundu mukanune weke box na ni watu akasomba na ni wae maungama na umu Zuni wa kombo wa nyumba wekwete kibose na ni watate diama kukaba uwe kude asia kingangite asia keka ibatona kana keama kamumana Yesu makatangiwa namba ya keli nimeenda rehabilitation center matwawe bo makarehabilitate we nundu kiliko choni chatekiwe nyala ni mumaitha namba ya katatu ni alamu utongo ini na mwimba kubye na ana kiasu mobilize apparatus either matumewe mwao nundu amwe mailitanyamu matambutumewe mwao maibendoka matumewe mwao na imeandarati kule kuetwe muitipa na apparatus ya polisi nekana moswe mabetangwe dini wa community nundu ba business ya ile yananga mwenende yananga Thayu wa mwenende yananga maisha ma mwenende nundu wa kwitha wiasia ni biashara na kila kingi mwana ke otwedukesie watu meafia graisu wesa kwenda uthima Thayu wa utatumite utwika pathei wobene thangu kwa usie mwisho munene musioka kulia yuno twanite na kibeti chake kila wendete muno ni kimweke ise kitete chawe na kulikana na makazi noeza kwithia ni mathi atu wengi ona makazi ni kuyaneua mabata mai andazi yake tandani najua akulia kwa ile kwikwata musioka ndienda wose kindu ki for granted nienda wose kindu ki ata wambe kalandi na kibeti chaku ila moyo wacho na Thayu wacho museo umane ni chau kikithinasia etha nukunaga thangule nesa na ni wina akolasi neso kabikia climax ukikulie kikwati siola chau kotethwa kibetiki uko twacha vyuka wane umele atatu kiolela wendo wangi noisa vyayu kitavyu kitwe nundu ni chamu akimuthei kugeza kwithia kiitonya kulumana naku namba ya keli usisionge jikotetha ndaimoni sio lalai na mabeba mo lalai mekalile kibeti chaku etha nikienda mboya utwaye pastor kibolewe no itwaye pastor wina muungamo ndukatate utwaye pastor wa mwe nundu ekitwikithia muka amandani kisa wa ambia na keja suggestion ni ndamba utatithia ninye asije kana ndikwe kiunengane ubungwe ulongini go ulongeni mulei kibondo asia mundu nutwana mbe wa mwana kiola masiani we mukua tatwanite mwana amwenyu nuuni wekalile na ndendo twana akuwe nukwenda utwana waleta kutwana mbe wake tatwanite ni asia kila mundu Thayu wake ndwisi mwana amwenyu aemete kutwana niki na kuyange maisa angengeni ukethia ndatwana indi nota watwanie peo kundu wisa asindu na wajindu tonya kwambia kwiyelekanya nake kwa uni asia Thayu waku ni waku ethi wewe wona mukotwa twa onitha mukuma ya twana ende asia Thayu waku ulongi ni mutua asia kibeti chake kila matwane tena kachenda muno nikimusani isie nundu akiende musi kikasubie mali la mamandite chobie miyo na chathi kwanyinya na undu withitwa wika mutindo o manena na cia yulu amaundu makuendesia musiwo kiisemba nienda kwasia mutua ekaikwananga ni ebinda ikalambi akibetiki no kikinenga mitalatala
na the one kienda kwa sia ikinenge losa permanent kike kalebu forever no imanda kibetikite ukwana ngebinda chui atunga mubea olongi ni Steve Gelani akulia ni usio uyibasa keletu mwakoma naka isima simu na mwatane sia simu yedu ngwa na yu atu ya indi ate kamio sima simu muthenya umwe na balika message omunde na message yalika na amwe usutithi na wake usi mundu makuna ni asimu ni kuya Steve Kelly tugane mukola kaka imeki kwitha kibeti face kaone kamwe kae kiake bule kani kamundu ka utane sianako pyu kiki tumaka simu kiona ni akaukwata nisi na ume ainge na kaikwenda ndumanya nao na yuko anos message yali kano munyanya na tu ainge ibindani ye kwata nisi ume atano thanza tukethia na andu na nicho ko utatonyobeti tani sia na kem yanga ye umenge muka nambe omweka mboto na lai ambo mina ambo kweo naonekana ni mubyo muno sana ndatoma nomwe ambo didangwa ambo didangwa nondo onekana ndatoma nomwe pa Boniface wambua ula ni mreporter wa ito akulia niki marusi maingi methetwe na mathina na muno ame kanisani ila kwethi wathina invest couple na ma reverend mayosa ya district mailicha ila mama na bethina na Malevolent nenda kwasia Boniface yene binda ya upotofu ila andu makaenda kulea kuungamana uo na makaenda uthuku kute uo na yu kimwe kwetwa aungame ima mundu amwe maungame anundu wa mbesa anesio bali ungame anundu ni matonya kutuika nyumbeno to success na ila kwethi wa mathina kaikwati wena kasauka yonga ona ma reverend yamwe ni nomwe una mwana keba itia mwitu reverend yamwe nienda tiende ngaukanzo counseling mueme utaile umewa na hapa ngapo appointment moka baya chumbi na kalunga lungu yake ndi tukaue pano kwitha bandu matwese tende bandu tumande kasumba maenda na arebu kamweletu kaitwa wakati yalite chumwa ile tena athukumi fake ona kama reference ona mabasi tama chumwa na amwe amba usamo mwetu hata na thio twao na atwae wathi na yathi enda umwathimithia enda umubingu wa mweke noidi na ya tumia muswa wa Biblia nunu na mwaka nindia aisoma ila Elia waendie nyumbani kana kanakwa ewe akakelile munuka kwa munuka kithui kwa kithui moko kwa moko na ila wa pepe ye kana ka yu amwe metumia na trick na jiwa niendo kuadhima na pau wene waku nienda adhima we nenda enoidi nenda kuadhima mama na mwetu ekango tapie ekana notia ekopulande sedo nendo plant ekana notia no bengezwa no irepewa no bengezwa no ipakwa keko no bengezwa no ikwatu okimu friend ona mwati kurebewa mairebe yawa babika ekango tapie pesindu siebinya kwa swania reverend pastor nuni wa kombo akasumba kalumu naenda ikiasido na niweta keletu ona takarepite mali ko buma ole akakwatanga iko kayu kwata ngo ukakuona ko kareibiwa ona kwata ko kumyosu ndwali kamwe mwalika ketha ko delile ma ukelia na niwo ainge mekosa advantage ukethia you referent kana pastor we kanisa edwa ni family yali kathina bo mundu mukana ndisi akani mende totwa ya mabasi ta mathina muno maite aithia iteje basi ta mathina makwake na mutumia wa kwanda mbika na mutumia wa kwanda mbika ona ndelo koma nakwa nudula na yu ndonya na yu pasi tosu aimwa ekoma kawe na yu enda ngwike ata ayenda kulachu amwe anipo tena wakwewe wetani sia wasiwasi uko dele bona ni maya ni nivo engwa kwanza jua yambe odenge ambe kwatanga inondo ambe ka presa vya kwatanga nukukwatanga uyajenda ukwatanga na ili chagogo ba matakone uyasia na ba matakonda kwatanga kele tukaengelela matu kele tukaambe ya udhilia kibeti jene kiidhilia uyasia nda
kuilela ako ko ba ituone we asianda kuilela ako ai mina ilela o breakthrough yambe kwa betanga msuo wa ndene we asianda kwa tanga ba ai kwisha we kwa tangu na ko weza etwa mweza yethi amumini obata na obo wita wawola mwa mina yu wona andu mabingwa mwomo wa ukoma imwe kuweka kukoma kwithwa kwibinya pio wakoma na mundu nu komba ni verse kila kingi ni ibeba ya ulala ileketwe nundu maandiko menena ubo wa Yezebeli na etu make ala meke ya mwasio lala kila kingi kietete thina ni social media na pornos ilati usisia na masimu andu ni brainwashed na masimu social media reverend akuta na isimu kuina yokola ilati weta social media ikavete sio na nundu andu mena expose ya nthuku weza kwithia ni mese wei utona utumia mundu muka ukamuputi box ona utumia mundu ume ndo kito umukuni hapo kamutumia kana katumia mundu ume ojitina na kutumulija boxini unaweza kwithia social media yesomete even evil language ya undu wa ile warausi mundu uzu ate ukwenda akakwenda ukethia pala wa ile ukwata nipa utena evil being circulated tinambo komanika no feel ni kubina ku tanisia maono elichako utena momanisho evil fakwatepo satani useubisi nukweta yu ila yikwitwa kamera kila kile katatu kila kana wewe tata andika utena evil is circulated ya momaida na reverend na makanisa maikwewa kindu keketwa ulala itanai yu pastor we aikoma na mundu mukana maikoma na aka maikwewa kiundo nundo beba wangai ni wa pressiwe niwo ando ila mekala memande ya makoso maingi ni maao na medho ni mangai kumba ni fast tubo ya imuno generation ila yibo yes na tiikuli ala meutwana na meutwawa identify Christian uwa mature na mama kwa maikula si uju identify na yaka usembe thia simu mesisi ya ula embesa nande ukose ya kabeti ula utonya kumuya suti na engali ya umukua alusine kuya kuita kibeti mesisi okay nundo ba amazani masemba muno orandisi kana ni tumubika pa unenda atumino kelele tenete nange mundu weta wa muthama unu mukui wa ngusukuma ngaliko sia mulolongo embe akethi atabani asu mundu weta wa ana wa vinda ni mwinu ambathi sia kumota yangai wa vinda ya sia onake mitambo ne tuwite nesa Dominic Mutola mwandiki munene witu mwandiki munene wa kana senior journalist kula si andu la meokona simo manene na wasia munene bio nondo maekwiwa mome asiata ikwati point isu ne anoti wa na indi mundu weta wa Judy Muselea sia kwa ata ya pasa Kalama hatu ekeleba nituewie okay sawa kula si ati madam wa ukwata kwa atanga wakila bandu okay ni muvya muno ndi mwithikisi akwa alangi onthe boni basi nondo ne kulitwe kulo yubaba nasema tuna moma yake omalaya mawe ne momesie otuma ainya malika mawemo na tuno na mo maeke omalaya mawemo mesi otuma inyamalika mawemo vice versa nundu mekalilo nundu aundu waithikalia inyagwa yoka ilengi iso mwethi bedroom mwako mete nundu be umwe wethia inyako mete bedroom ya ama kule ataze nenda kwiwa ondo mwewa nenda iwe ndo mwetu kwa wewa bakitanda niki adekwa kwese ni onge waandikita Nairobi yani Asia aeko ma respect nono yake
no ti makoyo kutumia kanikasiana na makalate na makiukamba ayazia respect reference okay batata na usongea ni utona kuna simo okwame tukenoti monza imwe monza thandatu itatu kenda noti kanoka kunengo tungelela ingi noti monza imwe monza thandatu itatu kenda noti kanoka kuna noti monza itatu itano nanya monza imwe thandatu imwe kenda itano kanoka kuna kwa Pastor Grace noti monza imwe monza ile kenda ile nyanya imwe ile mwe ina wathima na ikweka nesa kulikate kwa mane mothenani ula present ndo kwa presence twemina agitozitoka urezo agitobindoka pastor metoke ya ite asemwithu kesi ani twatana nitukwendete asanda nundu okwati yani anaitoko masani asu indi wandu anyuba utangi omwithu kesi twemina twenda ukuthocha nikenda umuthoche Yesu ngoni yaku nito yangai asia Yesu aungeme muomoni na kubingusya wewe na kubinguya Yesu akalika kwako akaisania na kuna kukaisania nake mwithukisi anutonya utangi wa yu na maundu maku na thaju wako kiariuka ndandu atangi wa siamu ya Yesu ni mwene nai vuta isitwa ya kwa ibukuni yake ku andika isitwa ya kwa ibukuni ya thayu kuma umundi ninatangiwa na ninaikia amen mwithukisi amanda kanisa okutethia no imanda muthukumi wa Ngai utonya ukoya ndetone ya Ngai twenda kuboya bamwe na kuna indi etha wisilite maunduni mena binyama witone mathayu ikia twethi kuboya kana kwina utethio pawisi twani ya Yesu nutonya utethe kana kuikia yu na maundu mako maitha mema seo ekaituka boye bamwe mwiya Ngai waitu tutungia mubea munene na ndaiya nundu wa kilungu kiseo cha Mbusi sia thayu kila watu nenga kwithiwa nacho sanda nundu wa ndeto ya thayu ila watu nenga kunena Mbusi ne isia thayu undu wa kutia na ye ni ndeto yaku nundu niwe wanenie mundani wa Edeni wasia kondu wake tumikeu ila wonie mundu ume dailete ikalewe kana wa mumbe ya mutethesia wasia kondu wake tumikeu mundu ume akati ya inyanethe na kalumania na muka wake na meli makethi wa mwiumwe andu maitonya otwika mwiumwe andu maitonya kwenda ya nambe andu maitonya kumanyana maitonya kusomana maitonya kwikala mea thei ila musiusu ite andu na kwika ila ndeto ino ikethiwe na ubuanio munene kwa mwithukisia na nundu wa musiusu wikalite obinyilelwe ni andu mamusi usiutatia na kwika ila na uboya ni kenda ukamatethesie likilela mesieno ila yimathabau makoba siana asia yamwe matenda kulecha siana mae iksie siana sio meiyo meito siana sie kalile mathayu mathina ona angi makanene ya siana sioma ndeto sia iumo nitwa idhalecha sio twani ya Yesu na twa kuboya kwithiwe na useo mesine ya kila mwithukesi au twithukesi onolota twithukesi o kambani nitwa tilanga masioki ondhe maukamba alama tuma mesieta endea sio twani ya Yesu ndeto yitwa nena twaboyo kamiati ya kumeka na yu mtwabo ya kondo wa mwithukesi Kesia wina mawito madhina umwe white yongu white nitwalili kanala matitwa ni andu mo tulonu weta mama twa weta bautiwe ni mume wake Elizabeth na ondela matitwa makia kishe nundo nuotonyo makia kisa adhima mbaito na adhima edukesia na tuadhime pamokubikia twakoma na yenge usu watangi wa mwiya imulilikane otondo utawisye kingenge ni mkwithi wanakubala diso mwiya yethi wanamo na malilikane na kumekanesa asanda nundu wa kwewe na nituese nuthi kweka na nisi twani ya mwiya inamutange ini twaboya amen
Asante sana mwethikisia ndi bika ya bau ni bo twendo kunianzo mandi bika ya bau ndi timo bya muno ndwa kutunenga matumenu na nina we kwatyo akanainde mwethikisia ni twata na bala tutona kwa muthenya wa umundi bala bangiri twautia we na mwendo waku ikanainde mwende na utungi kutungi angia kamugonzo ka wendo wenu kuma ndeno iwe na gibeti no iwe na muze bayu kwa mundungi madina menu ni mau menu mwetu kege lungu jambo zisiadha balandeza nina mo Reverend Dr. Kalama Bite Pastor Grace with wanachuma kisio mwithukisia na kwa nitawamesha Kaleli bye bye ainde mwithukisia likana ngutia namba zisia kumutaya ngeyo tondo tuika na inde tiu kama musio masaa wala mami na kutia la ningi tuikata bye bye kwa oyuyu bene wako kwina wikwati kwina thayo ubono chowe moko Mbusi siakai hallelujah yes ni wangu na Yesu waila sia halalunga lutata makaila tamutende moko ni maguve matei mololo waila sia halalunga lutata makaila tamutende Makani makuve matei mololo Yesu Mwandu kandie Sisya medha ima mwana Ikalana kwa Yesu Mwandu kandie Sisya medha ima mwana Ikalana kwa Yesu Mwandu kandie Sisya medha ima mwana Hallelujah.
makaila tamute. Oh, sanguma. Oh, sanguma. Waila sia halalu alutata makaila tamute.